MZP in Chief Minister Puzoram Thanga voina ankom na a MPSC nala kallai te chu chunzom ti ran ni tur thu Chief Minister in asoi MSC win tukin khan chut khom man mo kovin sarkar in zirtir tu MR lak atuma written exam buat sai ngei tura sarkar nor chunzom dan tur an soi ho Zonet chungkwa te chibai ule tuna CHANCHIN kim changjokin MZP in Chief Minister Puzoram Thanga voina ankom na a MPSC nala kallai te chu chunzom ti ran ni tur thu Chief Minister in asoi sarkar na Group B non-gazetted post chin lak na sarkar in MPSC mo phurna achanga alak saknuwa MPSC in interview buat sai turarwa manna alo siam to nimina a cancel chuan soi zuya hlo hle a MPSC hian an thune na chin sarkar in asiam remna Gazette chu Juni somni pakhatati chwa ani to awangim personal interview nei tura an lo ruwa man to Home Department nwaya UDC na te AHN viti nwaya computer operator na te le Health Department nwaya staff nurse na te chu MPSC lang tur ani tak lo awangim interview tura ruwa man na alo siam to te chu chulani ti nimin khana puanga hebanga hian group B chin nwailam na la tura malak na kallai le Limited Departmental Examination Board sai tura malak na kallai te po ti to pani thu MPSC hian apuang bokani MZP chuan hemi chungchanga hian voin khan Chief Minister Puzoram Thanga hmu in MPSC in nalak tura machop le interview tur de kaldan tlang pui chu an du dan ani thu an thlena Chief Minister hian MPSC nwaya nalak kalmek ti to pani chu sarkar anga an chiat lo thu alo shil ti MZP chuan an soya heti rwal hian MPSC nwaya nalak kalmek le nalak tur advertisement ti chwa to te chu MPSC in alak chunzom theinan ma alak ngal tur thu MZP shwai tu te hi alo shilani MPSC nalak group B chin cancel chungchanga MZP chuan thalai le mizo zilai te tan pui atia riat vele ke apen ngala chuan tukina emergency in CM mu ania CM chuan MPSC ina cancel hi alo riat pui lo thule adu dana ni big lo thu in MZP te min lo changa tuna MPSC na nalak anei lai alak lo lai hi chu MPSC na zo vek turin MZP chuan CM kan han nora CM chuan MZP du dan anga lak zo vek tir an tum thu min lo chila heta hian MZP chu kan lom khop maya chuan MZP tena kan du dana chuan mizo thalai na zong mek te athiam berber te le atling berber te na an huwa na an tho hi kan du dana nia chumi tur po chuan MZP chuan ke campaign chunzom zel donani MZP shwai tu te hian MPSC chairman Reverend Zo Sang lian a kolni po a office an koma MPSC chairman hian sarkar in Juni somni pakhata gazette ati chwa angim group B non gazetted chin lak na chu MPSC kutada ani to lo wang le sarkar changa thupek dang don an ne lo wanga cancel an ni thu MZP shwai tu te hi alo shila Mizoram sarkar in notification te siam cha a MPSC nalang kallai te chunzom tura ati ani chuan MPSC in harsatna ane lowa an chunzom le ngal mai don ti alo shil ani MSC win tukin khan chut khom man mo kovin sarkar in zirtir tu MR la ka tuma written exam buat sai ngei tura sarkar no chunzom dan turan soi ho Mizoram sarkar in School Education Department nwaya master roll zirtir tu mi zarian somrat pakhat la ka tum meka written test nei lowa interview mangchawala ka tum chu chalo anti thu MSU hian an soya hethil hian mizo chalai tele zirla ya ngong poi tak ani dona wangin zirtir tu cha ngei la ka ni theinan written test tel ngei la ka ni theinan achul anga malak zel ni se anti a Education Minister nerangen na an thlen to chu ti hlotlin alani lo wangin naktu hian Zola CHANCHIN bumi te koma an malak zel dan tur shil an tumani Tun thani ni tlaya durtang leitan BSUP building chim chan chui tura sarkarin magisterial inquiry din chuan ala chui zolova kar khat chung hun adil bel he building chim chan chui tura sarkarin arwan aizol borsab puwanal ngai saka aizol district magistrate ni bok chuan zone changin a chui chiana chu naktu khen ma in sarkara thelu turati nima se an la zolova
a chan chu tual chunga changa ti mai theilo a endik tur mun danga changa ko ngai anom wangani ati a tuna hian kar kha chung hun dil belim hemi chung hi chuan an zo man nge a be se ti asoi puwana ngai saka chuan magisterial inquiry a hian member dang ruat bel niloma se a hnuaya officer ten a chul angin an pui ti asoi Mizoram sarkar chuan leitan BHCP building chimwanga chhiana thlen chan chui chiang tur hian tun thlani som khan magisterial inquiry hi adina in pathum chim chan te mi pathum thi na thlen chan le mi som pakhat hliam chan chui chianga hapta ni chunga report helu turati ani a sarkar hun tiam ang chuan naktu khi report helu hun to bani durtlang leitan BHCP complex building panga ko chaklam lung tolin anek wanga achima wang hian sarkar thupek angin helai mun hi mishing chen zel na tlak ani le ni lo mithiam ten an enfia dona helai mun a cheng te hi sarkar thupek angin rangwa mo le eden thar BHCP complex a sonvek an ni ZPM Steering Committee voina Azol Klapachu Khomin ZPM su political party pakhata lungrwal taka anin sui nge tak thu an puang ZPM Steering Committee rorel chut khom na hi anpol chairman Pulalyan Sotan akai shwaya Chief Minister Puzoram Thangan ramri hi asoya soifelchi anilo achin fel dan turan cheru a tuna soichi anilo ati chu achin fel hun an nga hel thu le asoya soifelchi anilo chuan ati in the fel thwai se anti a ramri boy chungchanga MZP in political party ten political advantage lak an hlawanga party te in rolo tura adu angin tun na ya vaireng de daya boina a ZPM MLA te ahmuna an kallo chu an fak ani anti a vaireng de daya Assam Forest in kutan ron thak chu MZP du dan anga arang the ang berati top tur le zo phai muna pucho chunga le leta cholbuk sak thwai ani theinan Mizoram sarkar chu mala tura an phu thu te tun naya MPSC in na alak tura interview an ko to sarkarin ati top sak chu an dem thu le arang the ang bera MPSC chu interview kaltlang pui tir tura an du thu te Mizoram sarkarin education department noya 4th grade na lang tur written test kaltlanga lak atum mek laya a aya na sang jok zirtir tu written test nei lova lak atum loi si chu mak anti thu le written test kaltlang nge ya zirti tu na hi lak ni se an du thu te an soi Kumina Mizoram hun chang changa so thing ching tu ten hlok taka an thlai thar an chal thei chu an lom pui ti ZPM hian an soya hei hian nikum assembly in Thandona ZPM manifesto pui berzing ami so thing ke ji kha cheng somnga alei an tum thu an soi chu a thei zia atilang chang hle an ngai thu resolution an pasa an tar langani Buizali le Khamrang gas bottling plant in Kar Hwan Moi Bulgong Chaklam Leiminin National Highway 54 Kong Atno 10 Fai na Tho Chun Zom Zelani He Kong Enkol Tu PWD Ho Tu Den Hera Changa Zonet Thudon Danim Leimin Wanga Lunglian Tak Tak Tol Thatel Te Hal Dar Turin Lungte Hi Verzo Anito A Zan Lama lung hal lama mithiam ten hal ngam nia an ngai chuan hal dar an tumani lunglian tla te la khoi son theiri lo ma se leivunge ro chu aton tonin khol manga pai rengani ti an soi New Delhi cha Mek Health Minister Dr. Arla Thanglianan voin khan sarkar lai pui ho tu te komim Mizoram mamo shang athem Dr. Arla Thangliana hian Donor Secretary Dr. Inderjit Singh mu in chisel na konga chakzo ka malak dan tura soipuya anin komna hian Donor Secretary chuan Health and Family Welfare Department in kum thum chunga ma an lak na tur ruang am siam turin thuro na lo pe ani Health Minister hian voin ve khan US Embassy a India le South Asia a health sector changtu Dr. Preeti Rajaraman chu Delhi Mizoram House a akoma chisel na konga malak na a US doctor de ne na tho ho thei dan tur an soiduna Dr. Preeti Rajaraman hian hun rem chang masabera Mizoram aron to tur thu ashil ani Dr. Arla Thangliana hian Food Processing Industry Ministry Secretary Pushpa Subramanian po muim Mizoram thlai le thei thar chwa song bol dan chazok awm theina na malak na tur shang asoipuya Union Health and Family Welfare Secretary Pipriti Sudan po Mizoram Medical College Masaber Zoram Medical College ti changtun zel dan tur asoipui bok Health Minister hi Chief Secretary Pulalun Moya chuang ngowin achoi omani Congress Chalayin MPSC Chairman Reverend Zosang Liana Kolni Voin Khan Komim MPSC in Nalak Laklo Lai Ati Top Chung Sang and Zot Fia
MPSC chairman hian sarkarin group B non gazetted post in hnuai lam lak chu MPSC in a khoi to lo tura gazette ati chwa to awangin antan khoi zel arem to lo ti alo shila juni somni pakhata Mizoram gazette ti chwa chu sarkar website atanga an mu ani ti soyim an hnala kalai chungchanga sarkarin an omdan tura sha tir hun an ngai chang ti soyin sarkar achang hian le kha emo chongka emo a hnala kalai chunzom durati na an don lo awang le gazette ti chwa hi an tan zom angaya wangim thakhat an nga hnuwa hnala kalai hi an ti top ta ni in a soi Congress chalai hian thu chwa siamim MNF party chu thasari vel chau an sarkar chung po a uchuak taka chea le mipui te za lowa an pu a thil dik takati du lo shim shim anga chebor bora an pu ani Draft New Education Policy sang ni som pakwa core committee buat sain voin khan sain po higher secondary school education policy tharwa mana shang shang anzir ho heta hian ko shan le tom ngai po shang shang le shwai tu te le zirna lama mithiam bik te andela kalkhom te chuan uluk taka education policy thar anzir chan hnuwa draft new education policy sang ni som pakwa a hian nam sa khwa le chong ti bo thei tur thil hlau om thei do ni an sha ta wangim anzir chan na chu arang the ang berin sarkara thlen ni se anti a hemi pya lama hian draft new education policy sang ni som pakwa chu chang le zwan na lozir chang tur le mizo nam sa khwa le chong ti bo thei tur thil hlau om te lo chui zawa mala turin NGO coordination committee ya ngen na thlen ni se anti bo Sarkarlai Pui Parliamentary Affairs Ministry in India Rama Rural Call State Assembly le Parliament House sa Rural na a paper manglova National e-Vidan application neva manga online akal puya tumchung changa National e-Vidan application ni phungjir hona ni chung o tur chu voin khan Assembly Speaker Bulalwin Liana Sailo wina hong Hein Khom Treasury Square Assembly Conference Hall aneya hian Bulalwin Liana Sailo chuan Assembly Rural in khoma paper manglova online veka kalpui ani huna chuan na tho a ol sampha ba ka sumse na tam tak ti bo ani theidona sarkar tan po sumren chem na changkai tak ani theidona ni ati neva hi Parliamentary Affairs Ministry malak na a ram rural na a na tho na a lekha aya online manga thil poi mo tar chwana turani a hemi mang hian house rural na le chul dangte ol sam takin mi pui wan tang mu le chiar thei tura chop chwa ani dona hemi chungchang zir hona a hian Parliamentary Affairs Ministry noya Neva Coordinator Pu Arpitiagi le Pu Rahul Agarwal Baga Mizoram NIC Amithiam ten Anzir Tir Donani National e-Vidan application neva chungchang zir hona hon ani hnu hian neva coordinator te hian he application mangan na tho ani dan tur hi tu thar la khom tu te an chil fia a paper manglova house ro rel chi shang shang mipui ma a chop chwang tur hian Parliamentary Affairs Ministry chuan mobile application duangim heta chang hian mipui ten ol sam takin an thil shan du te an che thei do dona he application hi mobile phone mangin ol sam te a download mai thei ani anga Mizoram be ka NIC nen chang ko pamalang ani anga asen soza asomkwa chu sarkar lai puitum turani ti an soi zona changin neva coordinator te chuan he application a thu le thalak da lu te chu a file format te ani don wangin internet chaklutuk lo mangpu a enzung zung thei ani don ti an soya State Assembly zinga herwa manna mangma saber Himachal Pradesh anjir chian na achangim member zinga za asomkwa panga chuan herwa manna thar hi changkai takin an mangmek ti an soi Khobung ram tai kwang tlanga pipu te sul nu manlai lungphun le lungrem hai chwa tharani sailolal zinga British sipai te hne na mizolal zinga lal bernia inchal kai ruma khwa tai kwang hun hnuya hian nidanga anla mu ngai lo manlai lungphun le lungrem chu khobunga tlang ram lo nei tu te soibo zuyim sul nu hlui hum hal pol ten an fin fia a helai mun hi upati ti chang chuan kai ruma khwa tai kwang in zaruk mun hlui hian an va bo phak lo ni in an soya lunga milem in ker hi aponga in ker ni ma se wangchia a kot chwa ro puilung in ker a in amam lova manrua an nei chalo jok ni in alang milem in ker dan le mishing lulem in ker chen khata chang chuan khan gon rama man lai lungphuna milem in ker nen a in nai hle ni in an ngai ani lungrem sei zong hi fit som pali changa fit som li pahni a thui ani a lungphun tluto som hi chuang zet mu ani bok
Mizoram State Sports Council General Body Meeting Nimina Chukhomin Sports Association Sumhan Turza Asom Nile District Sports Committee Sumhan Turza Asom Nga Ati Pun Anremti Meeting hi Chairman Sports Minister Puroba Romoya Roite Inakai Shwaya India Ram IOA Khovel Huap in El Naliana Telte MSSC in Chanpuina Kid Allowances Pek Chin Cheng Sing Khatsu Cheng Sing Ni Ati Punte in Fiammi Te Mizoram Pon Le Ramchunga in El Naa Andi Le Food Charges Mipakhatin Cheng Zani Somnga Andon Chin Po State Pona Cheng Zalile Mizoram Cheng Zathum Somnga Ati Pun Anremti Baka MSSC in a enkol khel mo le indoor stadium shang man siam chajung chang le a enkol dan tur de an soi hobani Mizoram State Sports Council a hian Sports Association shang somthum pani antela heti la hian Mizoram Cricket Association chu Board of Control for Cricket in India nuaya a omto awangim MSSC a changin sum andong chunzom theido don lo thung ani Nibin tai dar nga achanga tukin dar khatle minute somli panga thlengkhan vaireng te dai chong China bula vaireng te joint waime kumpuan committee te an duty ya zule rui hlo chanem tak an mana namdang ILP nei lo mi somni pathum an man bok vaireng te joint waime kumpuan committee vice chairman pulalwat ki matswan dun lai hian mizo chalai vaireng te paltlanga laila pole a che vela zule rui hlo abikin number 4 zong an pung ti asoya hewang hian thil chalo zo ka then ma a thei anga lo ven lok an du awangin ma an la ti asoi Chief Sub Headquarters Waime Executive Committee voiza palina a vai mystery te na tho dan kal mang uluk zo ka Zirchianga Enfia Anrel Chief Sub Headquarters Waime hian tun na ya khwarel chiatna leimina wanga Chief Pachia tok chung kwa te pualin an huam chung branch tina ve bur khon Anrel bokani Zoram THAR Pol Shwai tu Reverend Dr. Zai Chona Londo le atho puiten Delhi ya Prime Minister Office Mizoram ta na thil poimo nia an chiante voin khan ziakin an the lut Zoram THAR hian Zoram chu India ram obbe na hnuaya kumsom sari a omto a chutata chu lalpa pathianin a shwai chhuak to doni in an lekha hian an ziaka Prime Minister chu chumi ta na man ro pakhat ani doni in an soiboka Prime Minister mu dil na an thlen ngal bok ani Government Johnson College NSS volunteer tele Red Ribbon Club member den Aizawl Civil Hospital Blood Bank da turin thisen unit za somsari pali voin khan an pe apetu te hi mi pa za somli pariat le mei chia somni paruk anni a Government Johnson College hian academic year pakhat chungim thisen pek run pui jum ni an buat sai china kumliam ta chung khan unit za somriat panga an pe ani Voin khanai zola kholum lai berin Celsius degree som thumani a vo lai berin degree som ni pakhat point panga ani naktuk ni lai nia chuan kholum lai berin Celsius degree som thum vel a vo ber lai in degree som ni vel ani rin ani jing darli le minute som li panga a ni chwa kanga lai da ruk le minute ruka atlale ang